yewe shinacyara muhaye shawo kankongere kapfe cyara mwongesha ishokiraho uyu nawe icyuma hano moko ndacyaza urutwe rwaramenetse mbese hari birangiza garani yewe data wishashi na jabamu yewe data we muri filimi cyara mukubise kansubyemo subijamo rimwe isubijamo uyu nayo kumbe ari birangiza garani mbibutse urutwe rimwe. Hey, dura mageto iki nacyo cyaje gisatura umukobwa niba kiri kuva kuri top nacyo byose biri kugenda birangiza garani. Yewe wagira ngo cyasinze yewe muko ngiki kumera kimwe babagaguye kare ni cyapfa n'utuyuya cyabazwe na kigenzi cyacyo cyabazwe na cyacyo n'icyavuye amaboko y'umukobwa. Yewe muko wansuje bite bitoragure kapfa ishoka y'umutima rimwe bite ni ibiki bitoragure kapfe bastard. The fans niyo tubona senior day ijwi ni rya senior n'ubusobanuro n'ubwanjye bimwe. Sitadi idori yunguye bamupafemo kabishawo filimi iri hano rungutani ni ibiki. Uyu yaraje n'uwa muyapani kazi basigaye ari babiri bagiye kujya gushaka madi katurore. Waruri ya Kinyataka wewe yayu naguhuruje ni watabara amba nagiye kuzari kano karasarangutse kabonye kuri ngo yatari inshuti yataje gutabara barwe kagize nuko rwarangije garanira ugaturi ku rutwe ikintu urimo naryo wakurushaho abakiru abantu bicaye bageretse akaguru ku kandi baryohewe naje urumva naje video tujye gushaka madi. Let's go to madi tujye kureba madi ko mbareba murajya he hano hari ikindi gifite nibari bibana nibyo bita folk dihu mu cyongereza aya ntago folk dihu imera kuriye akubanza ariyo ntago nite ibintu by'amajagura irasi majagura ibintu by'ibisuka suka utamenya machako. Why? Is it that watching and listening? Barimo baratureba. Since we were kids, this is how many of us shared secrets. Tukiri bato ntabwo twajyaga duhishanya ibanga njyewe na Madi. Aribyo yamwandikiye. Uri muri video ndi kukubwira ndi kubyumva. Ariko nasa nkaho mwandikiye mu kiganza akumva inyuguti ari kwandika iyo ari. Urumva nawe uri umuntu w'umuhanga akajya nkukora mu kiganza inyuguti nakandi kumirije wakumva ibyo ndi kukubwira. Bacaho. Hari cyababonye. Baje kureba Madi katorore. Kwiswe Faris barekeye. Niba bona Madi bagomba guhita berekeza imuhira. Madi mushuture, Madi where are you? Madi yaje bariza Madi where are you? Ati Madi mushuture Madi. Madi where are you? Ageze hano. Hano yari yabonye Madi kuko Madi ni hari. Bivuze ngo uno mukobwa kari yabona muri kamera z'abandi bari ibyo abandi babonye koko. Yageze kuri Madi mushuti. Ntabwo dutekanye. Umva ntabwo watekanye ndabizi. Tuvano tugende. Madi tuvano twerekere Madi. Because you're not a real friend. Madi ntabwo uri inshuti ya nyayo. You're a coward. Uri ikigwari. Wewe chikaho ngaho. Maybe I am. Ariko ko ndi ikigwari. Koko yabandi inshuti ya nyayo twari kuba turi kumwe
kuva kare hose. Madi ntabwo ari wowe twari twaburanye, nawe ntabwo ari wowe. Kapani kazi karababa. What? Aha. Uwo mukobwa yakaye kuba yapfuye n'ubundi akajya mu cyimbo cya mugenzi wacu wundi wapfuye kuba mu Yapani kazi nawe afite n'ikirozi nk'izashira mwe wapfuye. Twagaho ari inshuti yacu. Where's this escape? None ducika gute? What are you talking about? This is the mine. Mumbwire turacika gute? No. This is it. This is the only way. Hano kumbe hari tano bari guca mu basanze tano yangiritse. Omba ino tano niyo twanyuramo tugasohoka mu ishyamba. What do we do, Maddie? Tano basanze bayisibye yangiritse nayo. Nanzira igihari. Twakanyuze muri ino tano. You have to help me. Madi mfasha tuce muri ino tano twongere tuyisibure. Reka. We cyaje. Muraho abaho. Nanjye nze mu butumwa. Nze tube tuvugana ubutumwa bwiza bw'Imana. Muraho neza. Bomba kwagafasha umuhini. Dore ngarafatwa na byayo bimufata kamera nk'aguye ibintu by'igicuri. Bas. Byaramufashe. Bomba kakarebye Madi. Nibutse Madi bari bakeneye guhora ki Madi. Kaza kwica Madako kanya. Yewe mukora mwiyiciye Madi kamushyizemo. Bahore wa undi mugenzi wawo ngubwo wapfuye kare. Cyana cyo cyataye garane kubwa amahirwe umutwe urameneka. Bas. Byatagagaranye mbibutse. Halo chiki. Ese mugenzi. Filime nayo. Sinzi. Faliz niyo turora. Kuba kise ni Faliz. Siniyade. Bad another foot. Uronye ubonye ibindi. The eye? Asari indi nzira ubonye twacamo. He was Maddie's protector. Nakurinze. Cyakintu nakishe gakombe cyaturitse. Arebye Madi. I saved you. Nagutabaye. Bari mukamutoye kumbe kishe Madi. Okishe Madi mugenzi. Oya. Kumbe ngukaburaga wandi wapfuye. What do we do now? Dukora iki nanga? Nabo kitaye kuri Madi wapfuye. Dukora iki? No. Iki? Yeah. Is the game over? Nese umukino warangiye. Halo. Yewe Kali. How are we going to escape? Turacika gute? No escape. Ntabwo gucika. Okay? Chika wenyine. Come for us. Urumva? Kill us. Uraje wishe mugenzi wanjye niko nawe utandi na bira bigabo. Chika wenyine ntabwo ndi kumwe nawe. Genda wenyine. Ntabwo nyine inshuti yawe. But I saved you. Ariko nagutabaye, but I saved you. When you promised to save me. Nawe wansizanye kuzajya untabara turi inshuti. I can't let you die. Ati ntabwo nyine inshuti yawe. Karababaye. Kishe Madi. We're such friends. Turacyari inshuti. Kandi tuzahora turi inshuti. We are still friends till. Hey. Paka kugeza. Gacaho. Tubuno turi. Kaje gasokuza. Nayo yasiganye na mushiti we Madi. Filime nayo sinzi.
yiswe Faris aracyari senior. Ku mbuga nkoranyambaga wandikamo senior agasobanuye, aho ni kuri Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ndetse na Snapchat. Senior agasobanuye. Ubona page yanjye kuri Facebook, ubona account yanjye Instagram, kuri YouTube nabwo ubona YouTube channel, na Twitter ubona account kuri Twitter, wakanda follow. Kabasha kubona filimi zizajya zisohoka ndetse n'izindi ziteganyijwe n'andi maproje agiye atandukanye, twajya n'inama uburyo bugiye butandukanye. Senior agasobanuye, senior mu Cyongereza, agasobanuye mu Kinyarwanda nk'uko ubyumva nyine. Basaba ko mwakomeza mugashyigikira filimi zisobanuye, kuko nabyo biri mu bituma ururimi rwacu rutera imbere. Hari amagambo mashya agenda yiyongeramo, ndetse ariko n'amahanga arushaho kumenya ururimi rwacu. Kaze filimi zirarebwa cyane, Bugande, Tanzania, Burundi, Kongo, za Malawi, filimi barazireba, ukomeza ukagera hafi za Sudani, hari n'abari muri Amerika bazireba. Abanyarwanda urumva bituma Kinyarwanda cyaguka, n'ubundi n'abari kumwe nabo barazireba kuva cya Kinyarwanda. Ibyo bikaba byatuma ururimi rwaguka, kandi iyo ururimi rwagutse n'ubucuruzi buraguka, kuko igihugu kiba cyamenyekanye, n'ibyo dukora byinshi bigenda bimenyekana mu ijwi ryacu. Nakomeza mugashyigikira zino filimi zisobanuye. Rero icyo mbasabye nk'Abanyarwanda, geza hano iri jisho rituma adatambuka hano ngo arenge ishyamba. Tangiye kuronoboramo, arihonojoramo, arijonogoramo, arihonoboramo. Mukobwa afite umutima, yikuyemo ijisho kugira ngo batabona amarengero ye, kwambuka ishyamba bitaza kuba byananirana. Za sensa zamuryaga mu matwi nk'ubuduwa ntago ziri bumurye kubera kavanye muri no jisho niyo ryabiteraga. Arashimutwaga abakobwa bato bakaza gukinishwa ino mikino, abandi babiryoherwa ku mateleviziyo yabo. Yabashije gucika ari umwe, yabashije kurokoka ari umwe, aza kuri za sensa arazangiza, n'undi wese ubashe kugira hano nibura yigendere niyo yaba atikuyemo ijisho. Yererekeye mugenzi, umukobwa Charcho yabashe kuba yarokoka ari umwe. Babwiye ko rwose filimi yaruka igenze, ntabwo naba mbeshye abantu bakuru bakoze kuza murabeho. Yitwaga The Faris yari senior. N'abakunda Imana bamira umugisha. Ciao ciao.